glory, glory. Ay, aleluya. Ay, glory, glory. Ay, aleluya. Ay, glory, glory. Ay, aleluya. Y tú estás, y yo estoy, y tú estás, y yo estoy. El pueblo está sumergido, y tú estás sometido. Ay, aleluya. Ay, aleluya. Ay, glory, glory. 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 Ay, aleluya. El pueblo está, y tú estás, y yo estoy. El pueblo está sumergido. Aleluya. Glory, glory. Aleluya. Glory, glory. Aleluya. Glory, glory. Aleluya. Glory, glory. Aleluya. Ay, glory, glory. Aleluya. Ay, glory, glory. Ay, aleluya. Ay, glory, glory. Ay, aleluya. El pueblo está, y tú estás, y yo estoy sumergido, 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 protegido, protegido. Ay, aleluya. Ay, glory, glory. 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 Adora a Dios en esta noche, aleluya. Adora a Dios en esta noche. Adorez bon Dieu un minute. Alabanza del Señor, nos adoramos, Dios. Y adoramos, Señor. Adora a Dios, iglesia. Adorez bon Dieu l'église. Y adoramos, Dios. Gloria al Señor, aleluya. Estamos debajo de la sangre. Nous en bas sans ça. La sangre de Jesús. Sans Jésus. Sangre maravillosa. Sans merveilleux. Sangre preciosa. Sans précieux. Gracias, Padre. Merci papa. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénisse Maxime yo. Abrimos nuestra Biblia en esta noche En nous ouvrir Bible nous soya. en Lucas 6, Dans Luc 6, versículo 12. verset 12. Alabanza al Señor. Y sigue adorando a tu Dios en esta noche, Continue à adorer bon Dieu la soya. porque está en este lugar. Parce que li nan place ça. Lucas 6, 12. Luc 12, 6. Lucas 6, 12. Luc 12, verset 6. Lucas 6, 12. Luc 6, verset 12. Amén, hermanos. Amén. Alabanza al Señor. Leo una palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous allons poser à nos papas avec petit là avec Saint-Esprit. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Laissa Jésus monter sur un timon pour la prière. Il passait toute nuit là à la prière. L'el fait jour, il les disciples yo, il choisit 12 nan yo, il les yo apôtres. Vamos a orar, hermanos. On a prié frère Samuel. Alabanza al Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Fais main yo, levez main yo en l'air.
y comienza a orar al Señor. Commencez à prier dans le Seigneur. Pide a Dios que te hable en esta noche. Demandez bon Dieu qu'il parle ensemble avec vous. Alabanza, Jesús. Dios tata bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Senhor. Padre celestial, nós sabemos lugar aqui, Padre Santo, Pastor Baba, permitir-nos, mi Rei, tá aqui dentro, vale a glória, botem bendição abundantemente para nós, Padre celestial. Tata Baba, permitir-nos, Deus meu, caminha dos of mas, reunir em bom número, e não botar presente. Padre Santíssimo, a noite, mi Rei, nós sabemos que vale a glória, conosco macuto na Padre Santo, Hancho abrir Padre amado, para receber de Padre Santo. Oh Deus, abotim palavra para cada um de nós, ao noite, mi Rei. Tata, me interrogava, Deus meu, tudo o qual posso trobar ao noite, Padre Santo, a você aqui, Padre amado. Não tem importa cansaço, não tem importa circunstância, não tem importa prova, não tem importa dolor de cabeça, não tem importa enfermidade, Padre Santo. Pero Tata, Jesus de Nazaré, caminho está passando, mi Rei, costan grande, lo sosode, costan grande, tenho sosode ao noite, Padre. Uma vez botar aqui na Padre Santo, costan grande, vai sosode, Deus meu. Senhor, toma controle ao noite, Padre. Pape conosco, Deus meu. Senhor, usa a possibilidade, usa a possibilidade, Deus meu. Um especial, Tata, me interrogamos, Jeová, de nome de Jesus. Amén y amén. Gloria a Jesús. Mis hermanos pueden tomar asiento, Vamos aleluya. visitar ensemble, bien-aimés. Pero sigue alabando a tu Dios en esta noche. Continuez louer bon Dieu la soya. Vamos a continuar con el estudio, On continue avec étude là. los 12 apóstoles de Jesús. 12 apôtres Jésus. Estamos buscando en la palabra de Dios, Vous avez cherché la parole bon Dieu. amén, y en comentarios Et dans commentaire, para saber, conocer a los 12 apóstoles que Jesús escogió. vous me connaissez que 12 apôtres Jésus choisit. Y hemos empezado con el número 12, que era Judas Iscariote. Nous avons commencé avec le numéro 12 qui c'est Judas Iscariote. También el número 11 hemos visto Simón el cananista. Et dans le numéro 11, nous avons Simon Cananis là. Y también el número 10, que es Leveo llamado Tadeo. Et nous avons dans le numéro 10, Lévé qui c'est Thaddée. Amén. Y hoy vamos a ver el número 9, Alors nous parlons du numéro 9, que es Jacobo, c'est hijo de Jacques. Alfeo. Jacques petit Alphéa. En Mateo, en Marcos Dans Matthieu, dans Marc y en Lucas et puis Luc se le llama Jacobo, hijo de Alfeo. qui est le Jacques petit Alphée. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En el libro de Juan, Dans le livre Jean, amén, no menciona a Jacobo, pas mentionné Jacques. pero sí vemos que él estaba en el aposento alto en Hechos 1:13. Mais nous sommes capables de voir dans le livre Travail, côté qu'il était en Léa, ce moment-là. Amén. Cuando se reunieron para esperar la llegada del Espíritu Santo. Là qui ont été réunis, puis ils ont été temps venir, cet esprit. Alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo reina. Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ règne. A su nombre sea la gloria. Le nom bon Dieu, c'est la gloire. Él también era uno de los tantos que estaban allí reunidos. Lui-même, tout était une, mais tout ça qui était réuni là, Alabanza al Señor, esperando la promesa del Señor. il a tant promesse Seigneur. Glorificado sea Jesús. He numerado Santiago número 10. Numéro, moi, l'homme Jacques, numéro 10. Número 9 tiene que ser, no 10. Numéro 9, il a dit, Alabanza al Señor. Estoy siguiendo la secuencia de Mateo. Amén. je continue en séquence sur ligne, une après l'autre, qui c'est dans Matthieu. Santiago. Jacques. También se llama Santiago el menor. Lui-même, tu lirais les Jacques Pivitia. Era el más joven de sus hermanos. Il était plus jeune dans frère. Alabanza al Señor. Jesús le llamó para ser apóstol. Jésus relève pour te faire la porte. En la Biblia lo encontramos como Santiago el menor, Dans la Bible, nous côté l'écrit tant que Jacques, tant que Minéa, petit. hijo de Alfeo Petit Alphée, y de María. Marie. Santiago era de Galilea. Jacques, te mon Galilée. Amén. Santiago significa el que suplanta. Jacques voulait dire moun qui planté. Es este Santiago Eh bien, Jacques ça, que escribió el libro de Santiago. qui écrit livre Jacques là. Alabanza al Señor. Historia dice Histoire dit, que él predicó en Judea y en Egipto. il prêchait dans Judée, il prêchait dans Égypte. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y la traducción dice que, la tradición dice Et tradition dit
que él fue crucificado en Egipto Il était crucifié en Égypte. y murió como mártir. Et puis il était mort, tant que monde qui t'a servi bon Dieu. Casi ninguno de los apóstoles del Señor Presque personne n'a apporté Seigneur. murieron en gloria, Il va mourir dans la pero gloire. murieron como mártires. Mais il mourir tant que monde t'a servi qui t'a servi bon Dieu. Amén. Los comentaristas, la historia dice Dans l'histoire, il dit que Santiago fue un hombre de carácter fuerte Jacques, c'est un homme qui a un caractère, qui était dit, qui était fort. y era un hombre ardiente, un cristiano ardiente. C'était un homme qui était chauffé. Un Amén. chrétien chauffé. Santiago, el menor Jacques Minère, o el más joven. ou bien plus jeune, Amén. Hijo de Alfeo. petit Alphéa. Se llama también hijo de Cleofas Il était relé petit Cléophas, y hijo de María. petite Marie. Vivió en Galilea Il était vivre dans Galilée. y fue el hermano del apóstol Judas. C'était frère apôtre Judas. No Judas Iscariote, pero el otro Judas. C'est pas Judas Iscariote, mais l'autre Judas. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vemos en la palabra también Nous avons une parole là tout. que Mateo es hijo de Alfeo, Matthieu qui c'est petit Alphée. pero no sabemos si es el mismo Alfeo, Mais nous ne connaissons pas si c'est même Alphée ça. el padre de Santiago. Papa Jacques là. Alabanza al Señor. Amén. Espero decir que sea el hermano de Mateo también. Capable c'est frère Matthieu tout. Alabanza a Jesús. Cristo vive, Cristo reina. Jésus qui Vamos vivant. a ver algunos textos Nous parlons de quelques versets. donde la Biblia menciona a Santiago. Côté que la Bible mentionne Jacques. En Mateo 10, Dans Matthieu 10, alabanza al Señor, donde Jesús enumera los nombres de los apóstoles. Mateo enumera los nombres de los apóstoles. dans le livre Matthieu, côté que Jésus lit l'homme non apôtre, yo, Vemos en el versículo 3 nous avons dans verset 3, que se menciona a... se menciona también a Jacobo, il mentionne hijo de Jacques, Alfeo. il mentionne Jacques, petit Alphée. Alabanza al Señor. Amén. En el versículo 3, Dans verset 3, usted lo lee ahí, Jacobo, hijo de Alfeo. vous capable lire là où est Jacob, petit Alphée. En Marcos 3, versículo 18 también Dans Marc 3, verset 18, tout, se nombra Jacobo, hijo de Alfeo. l'homme tout Jacques, petit Alphée. Pues no hay duda que Jacobo era apóstol Eh de bien, Jesús. pas de aucun doute là, côté que capable dire Jacques était un apôtre Jésus tout. Que en toda esa multitud, Dans toute foule monde ça, que en toda esa multitud, dans toute foule monde ça, amén, entre toda esa multitud, entre tout, dans mi-temps toute foule monde là, amén, Jesús llamó a Jacobo para ser apóstol. eh bien Jésus relève Jacob pour le faire l'apôtre. Alabanza al Señor. Vemos también en Lucas Nous 6, avons voir tout dans Luc 6, amén, en el versículo 15, dans verset 15, donde Lucas también lo llama Jacobo, hijo de Alfeo, côté que era que apóstol. côté que Luc tout lire les petit Alphéo et puis apôtre. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. En Marcos 15, Dans Marc 15, versículo 40, verset 40, dice la palabra del Señor. parole Seigneur a dit, También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José y Salomé. Marc 15, verset 40. verset 40. Alléluia. Te gen quelques femmes là tout, mais yo te rete loin à regarder. Parmi yo te gen Marie, moun la ville Magdala. Amén, hermanos. Allí se le llama Jacobo el menor. C'est là yo rele Jacques Minère, plus petit. Alabanza a Jesús para siempre. Pues él era un apóstol del Señor. Eh bien, il était un apôtre Seigneur yo. Se habla muy poco de él en la palabra del Señor, Il parle un petit cas de lui-même dans la parole Seigneur. pero la historia dice que era un hombre muy fuegoso, Mais l'histoire dit qu'il c'était un homme qui était très chauffé. un hombre ardiente para el Un Señor, homme qui était chauffé lui-même pour Seigneur. que él murió predicando la palabra de Dios. Il mourit pendant qu'il a prêché parole bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vamos a ver el siguiente. On regarde le suivant. Alabanza al Señor, que es Mateo. Qui est-ce qui c'est Matthieu? Glorificado sea Jesús. Adora a tu Dios en esta Adorez noche. bon Dieu la soya. Alabanza a Jesús. Mateo el publicano. Matthieu publicain. Glorificado sea el Señor para siempre. Amén. Mateo era el número 8 en la lista. Matthieu c'était numéro 8 dans la liste là. Alabanza al Señor. Y vemos alabanza a Jesús.
En Mateo Nous capable voir dans Matthieu. está el número 8, Nous Matthieu il était numéro 8, pero en Marcos, mais dans Marc número 7, numéro 7 y en Lucas también. et puis dans Luc tout. Aquí Mateo se pone a sí mismo el número 8. Alabanza al Là Señor. Matthieu capable faire même genre tout dans numéro 8 là. Y lo que usted puede ver también, hermanos, Ça capable voir tout frère Samuel. que solamente Mateo se dice Mateo el publicano. Seulement Matthieu il dit Matthieu publicain. Aquí en Marcos y Lucas no le dan un sobrenombre. Là dans Luc ou bien dans Marc il pas dit yon nom sur l'autre nom yo. ¿Y quién escribió el libro de Mateo, hermanos? Qui est-ce qui écrit le livre Matthieu? ¿Quién? Mateo. Amén. Matthieu. Pues Mateo no olvida de dónde Dios le sacó. Eh bien Matthieu il pas oublié côté bon Dieu était. Porque el título publicano Parce que yon titre publicain, no era un buen título. c'est pas un bon titre. Es igual que escribir Mateo el ladrón C'est même gens qui ont écrit Matthieu c'est un voleur. en ese tiempo. Dans l'époque ça. là. Amén. Hoy día los que trabajan en la oficina de impuestos son gente íntegra. Amén. Je ne dis à moun qui travaille dans le bureau impôt, c'est moun yo intègre. Pero aquí el tiempo no. Mais dans le temps passé non. Robaban al pueblo. Je te qu'on voler peuple là. Alabanza al Señor. Mateo Matthieu, no se nombra en la lista de Juan, il pas l'homme dans la liste Jean. pero sí en la lista de los que estaban esperando en el aposento alto, Mais oui, dans la liste moun qui t'attend en l'air junto a los demás discípulos avec tout le reste disciples, y todos los hermanos que estaban allí. avec tout frère qui était là. Amén, clamando al Je Señor. t'appelé dans le Seigneur. Mateo era publicano. Matthieu était un publicain. Y para entender de dónde Dios sacó a Mateo, Et pour comprendre qui était bon Dieu était Matthieu, es bueno saber la reputación de los publicanos. il est bon pour connaître réputation publicain yo. Amén. Se nombra a los publicanos Yo l'homme publicain yo y pecadores como sinónimo, hermanos. et pécateur en péché ta synonyme. Amén. Si vemos en Mateo 9, del 10 al 11, Si nous regardons Matthieu 9, 10 à 11, alabanza a Jesús. Amén. Mateo 9, del 10 al 11. Matthieu 9, verset 10 à verset 11. Alabanza a Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Tout le monde joue li? Dice así: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pita, Jésus t'a mangé dans caille là. Te gen en pile percepteur contribution ak moun k'ap fait ça qui mal qui te vinn chita sous table là avec elle, ensemble avec disciples yo. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pharisien yo ouais ça. Yo dit disciples yo, pour qui ça met nous à manger comme ça avec percepteur contribution ensemble avec moun k'ap fait ça qui mal yo. Amén, hermanos. Se nombran los publicanos y pecadores Yo como lo- sinónimos. Yo le mets non publicain yo comme synonyme. Amén, como dos cosas malos. Ça coûte deux bagages qui pas bon. Publicanos y pecadores. Publicain et péché yo. Los fariseos reprocharon a Jesús Pharisien te reproché Jésus porque él compartía mesa con publicanos y pecadores. parce qu'il te chita dans table manger ensemble avec publicain avec péché yo. Amén, hermanos. Pues ser publicano Eh bien pour ces yon publicain, era sinónimo de ser pecador, c'était synonyme de péché. de ser alguien que no sirve a Dios. De yon bagay ou bien yon monde qui t'a servi bon Dieu. En Mateo 11, versículo 19, Dans Matthieu 11 verset 19, alabanza al Señor, te adoro, Dios. Dice la palabra del Señor: parole Seigneur a dit, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. il dit moi-même moun bon Dieu voye dans la chair, moi vini, moi manger, moi boire, yo dit, gardez yon homme, c'est manger ak boire assez, li connaît. Ses amis percepteur contribution ak moun qui fait ça qui mal lié. Mais tout, les nous ouais résultat ça bon Dieu fait, nous reconnaître ça lui-même nan bon comprendre, li gen raison. Amén. En Mateo dicen que es amigo de publicanos y pecadores. Dans Matthieu, il dit ses amis péchaient avec un publicain. Yo. Pues allí también colocan a los publicanos como pecadores, Eh bien là, tu yo coqué un publicain yo comme péché. como gente que claramente no sirven a Dios, gente malo. Comme monde qui pas servi bon Dieu, monde qui pas bon même. En Mateo 18, 17, Dans Matthieu 18, 17,
Mire lo que dice ahí. Si alguien falla y se le corrige, S'il refuse écouter, si alguien falla si un monde faillit, y se le corrige il corrige, y no quiere il escuchar, pas l'entendre, y no quiere escuchar, il pas l'écouter, persiste en su rebeldía, s'il continue à persister dans la rébellion, es miembro en plena et comunión, puis il c'est un membre pleine communion, o tal vez hasta un visitante, ou bien capable c'est un visiteur. pero que está causando bastante problema para la iglesia. Mais s'il a cause un pile problème dans l'église là, Si esa persona no quiere si escuchar, seulement il pas l'écouter, persiste en su il rebeldía, persiste dans la rébellion, alabanza al Señor, amén. Y uno lo pone en disciplina, et puis on met dans la discipline, porque cuando uno no quiere escuchar, la siguiente fase es la disciplina, parce hermano. que là qu'on ne parle l'entendre, si en phase suivante c'est discipline. Porque como miembros Mais comme membre, tenemos derechos nous avons droit y obligaciones. et puis obligation autour. Y esta obra tiene sus reglas también. Lève ça a une règle autour. Amén, hermanos. Y si uno no quiere sujetarse a estas reglas, Et si on va les soumettre en bas règle, no puede ser miembro en plena comunión de on la peut iglesia. pas membre pleine communion à l'église là. Puede ser visitante. On peut ser visiteur. Pero si como visitante está causando mucho mal para la iglesia, Mais comme visiteur, c'est cause en pile bagage qui pas bon pour l'église là. dice la palabra en Mateo 18, 17, Parole là dit dans Matthieu 18, 17, si no los oyere a ellos, si on pas refuser tendre, dilo a la iglesia. eh bien on va dire l'église ça. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. S'il refuse d'écouter l'église là, ou mettre garder le temps qu'on étranger pour ou tant qu'on percepteur contribution. Usted tiene que comprender Vous besoin comprendre que los judíos no se relacionaban con gente pagana, gentiles. que juif yo pas relationné avec monde qui pas juif yo. Eso quiere decir, Ça veut dire si alguien no quiere escuchar y se le exhortó si vous exhortez lui et puis il pas l'écouter, y no quiere escuchar, il pas l'écouter, se le pone disciplina, mettez la discipline. aún no reflexiona, queda en su rebeldía. Jusqu'où il pas réfléchi et puis il voulait continuer à faire rébellion. Dice ahí, Là il dit manténlo como gentil. eh bien Kembel ouais il est comme monde qui pas juif. Los judíos no se relacionaban con gentiles, con paganos. Parce que juif yo pas de relation avec païen yo. No comían con Yo pas paganos. manger avec païen No yo. entraban en casa de Yo pas paganos. entrer dans caille païen yo. Alabanza al Señor. Y aquí Et puis là la Biblia hace como gentil y publicano igual. et puis là la Bible fait que païen yo avec public yo même gens. ¿Usted entiende? Nous comprenons. No se podían meter con publicanos porque son gente mala. Il va être capable ensemble avec public parce que c'est monde qui pas bon même. Alabanza al Señor. Pues un publicano, Et bien un publicain, un cobrador de impuestos, yo monde qui a touché impôt en aquel tiempo dans l'époque passée, todo el mundo lo veía con menosprecio. tout le monde te ouais, yo te méprisé. Tenían plata, sí, Il te gagne l'argent vraiment, pero plata mal ganada. mais Alabanza al l'argent Señor. c'est un mauvais rentré, un mauvais l'argent. Amén. No porque tienes plata, C'est pas parce qu'il gagne l'argent, eso quiere decir que eres alguien. ça veut dire qu'il est intel. Alabanza al Señor. Seguimos con la reputación de los publicanos. On continue avec réputation publicain yo. En Mateo 21, Na versículo 31 al 32. Dans Matthieu 21, 31, 32, Si hermano lo tienen. Si no, usted puede leer ahí. si vous jouez, capable lire. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Qui laisse dans Yodéa qui fait volonté papa, il dit. El primero, Première, Jesús le dijo, Jésus dit, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, percepteur contribution avec femme mauvaise vie yo, va rentrer dans le pays côté bon Dieu wa. Avant nous. Aquí Jesús menciona publicanos y rameras. Et là, Jésus mentionnait un publicain avec une femme mauvaise vie. Parece que lo enfoca positivamente, C'est semblé qu'elle est fixée positivement, pero está poniendo publicanos y rameras en una misma línea. mais il a mis la publicain avec une femme mauvaise vie dans la même ligne. Amén. Era gente mala, C'était mauvais monde. gente que no servía a Dios, Monde qui a servi bon Dieu. gente pecadora, Monde qui peut faire los péché. publicanos y las rameras. Publicain avec femme mauvaise vie. Entonces, para despertar algo Eh bien, pour réveiller un bagage, en los fariseos dans les pharisiens, que yo, pretendían servir a Dios, yo t'apprends pour servir bon Dieu. Jesús dice aquí, Jésus dit là, hasta los publicanos même publicain, yo, y las rameras même femme mauvaise vie, yo, entrarán en el reino de los cielos, pero ustedes no. yo va rentrer dans le royaume, c'est là, mais ou même non. Entonces, enfatizando Eh bien, mettez accent là, lo que era un publicano. de un publicain. El versículo 32 dice, Verset 32 a dit, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. parce que les Jean-Baptiste, te venu bon côté, yo, li t'a montré nous Jean pour nous vivre droit devant bon Dieu, nous pas quoi li.
Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Mais personne de contribution à faire mauvaise vie, yo, te quoi li. Y vosotros viendo esto nos arrepentisteis después para creerle. Malgré nous te ouais ça, nous pas changer l'idée, nous pas changer l'idée nous pour nous te quoi dans li tout. Aquí también se usa esa comparación Là tu l'utiliser comparation ça, como algo comme positivo, bagage positif, pero se enfatiza mais il met des accents. la clase de pecador que era publicanos. Des gens en péché qui c'est publicain ça. Amén. Los publicanos, las rameras, Publicain yo font mauvaise vie yo. hasta esa gente Même moun sa yo. creyó a Dios. Yo croit dans bon Dieu. Pero ustedes no. Mais nous même non. Se enfatiza aquí, Il met accent là. amén, lo que era un publicano. Ça qui était un publicain. Amén. En el Lucas 7:34, Dans Luc 7:34, alabanza a Jesús. Lo mismo, donde le llaman amigos de publicanos y pecadores. même bagarre là côté dire les amis publicains et pécheurs yo. Amén. Pero vemos aquí, Mais en nous est là, en Lucas 15:1, dans Luc 15 verset 1er, publicanos y pecadores, publicains et pécheurs, pero se acercaban a Jesús. yo Amén. approché devant Jésus. Pues el oficio de Mateo Eh bien, à mon fils, Matthieu, era un oficio de mal testimonio. office Matthieu, c'était un mauvais office. Amén. Alabanza al Señor. Si alguien te ve te veía en ese tiempo con un publicano, Si on monte capable ouais, dans le temps passé ça avec un publicain, podían dudar il était capable douter de su integridad. de l'intégrité. Por eso solamente los publicanos, cuando había una fiesta, los publicanos imitaban a los publicanos. Alabanza al Seulement, Señor. dans l'époque, ça allait que était en fait, c'est publicain seulement qui t'a imité publicain. Alabanza al Señor. Pero esa gente, Mais moun ça, estos publicanos, publicain ça yo. en Mateo y en el Evangelio enfatiza bastante. Dans Matthieu, dans l'évangile côté qu'il met accent pile, Amén. Cuando Jesús predicó, là que Jésus prêchait, ellos creyeron a yo Jesús. te crois dans Jésus. Yo Reaccionaron. te réactionné. Diciendo así también, hermano, Il t'a dit comme ça tout frère no Samuel. importa de donde Dios te sacó. Ça pas importe qui côté bon Dieu était. No importa donde usted esté. Ça importe qui côté était. Si usted reconoce al Si Señor, vous reconnaissez qui côté est, hay esperanza. il y a espoir. Porque los fariseos, Parce que les pharisiens, yo, amén, no creyeron yo pas de quoi, y no se dejaban bautizar. yo pas de laisser yo baptiser. Pero aquí dice en Lucas 3, 12 al Mais 13, dans Luc 3, 12, 13, que vinieron también unos publicanos para ser bautizados. que les dit que un public était venu pour te pas capable baptiser. Y le dijeron, Et puis il dit, maestro, maître, ¿qué haremos? qui ça pour nous faire? Amén. Esa pregunta Eh bien, question ça, es una pregunta de alguien que es convencido, c'est une question un monde qui est convaincu. de alguien que se deja guiar. Il y a un monde qui laisse le guider. ¿Qué tenemos que hacer? Qui ça pour nous faire? Dinos. Dis-nous, Hemos creído la palabra. nous croyons la parole là. ¿Qué tenemos que Qui hacer? ça nous besoin faire? Cuando hay orgullo, Là, quelqu'un l'orgueil, no se hace esa pregunta. il pas pose question ça. Amén, hermanos. Hay Il creyentes, croyant yo, cuando las cosas van là, bien, qui va parler bien, son obstinados, yo obstinat. son orgullosos, Yo l'orgueil. no quieren Yo escuchar. pas veut écouter. Pero cuando viene la prueba fuerte, Mais là que épreuve vient dire, cuando el diablo toma là que control, le diable prend contrôle, entonces sí, eh bien laisse ah oui, están allí. yo là, Pastor, ayuda. pasteur aide. Yo Pendiente. sous attendu. ¿Qué hacer? Alabanza Qui al ça doit Señor. le faire? Por eso a veces Dios tiene que permitir la prueba. Donc ça il faut bon Dieu besoin permettre épreuve. Dios a veces tiene que permitir las circunstancias Il difíciles. pas bon Dieu besoin permettre circonstances difficiles. Si no, el ser humano se pone orgulloso Sinon les hommes viennent y orgueillés. no quiere escuchar. Yo pas veut écouter. Sabe Yo mejor. connais plus meilleur. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Bendito sea el Et Señor. soit le nom de Dieu. Pero Dios sabe cómo cambiar Mais circunstancias. bon Dieu connaît comment changer circonstances. Dios puede cambiar mis circunstancias de un momento a Bon otro. Dieu capable changer circonstances d'un moment pour l'autre. Y que tal vez yo no era manso, Et peut-être capable pas doux, ahora soy manso y ou il y a humilde, moins doux, moins humilié. esperando en Dios, Espérez en bon Dieu. clamando a Dios. Relez en bon Dieu. Alabanza al Señor. Hay gente que se va al mundo Il y a des gens qui allent dans le monde porque piensa que tiene el parce control. qu'ils pensaient qu'ils ont un contrôle. Pero Dios en su Mais la misericordia, miséricorde bon Dieu, amén, los deja. les quitter nous. A veces tiene que Il va soltar. falloir se laguer nous. Y Et el diablo toma puis control. ils avaient pris contrôle. Y se van Y hundiendo, puis pendant descendre, hundiendo, descendre. hundiendo más y más en el Descendre pecado. plus bas dans le péché. Hay algunos Il y a quelques que logran escapar, qui réussissent à échapper. como el hijo pródigo, Comme petit prodige là. pero otros Mais l'autre, yo, no tienen Ils n'ont pas oportunidad. joué d'opportunité. Hay gente que ve a la gente muy especial, los
jóvenes, Qui est monde qui ouais plus spécial pour jeunes yo. que ve los jóvenes ir al Yo mundo. ouais jeunes yo aller dans le monde. Y esos jóvenes que estaban en la Jeunes ça iglesia, était dans l'église. amén, no recuerdan su pasado de iglesia. Yo parce que j'ai passé dans l'église. Usted lo ve ahora públicamente, Qu'on y a ouais publiquement. tomando, Ya boit, fumando, ya fumé. y lo ponen en las redes Ils sociales. mettent yo dans les réseaux sociaux. Y los que están en la Y los iglesia aquí en la iglesia, piensan que eso es todo. Ils pensent que ça est tout bagaille. Aún no viste el final, Juste alabanza pour ne pas al voir la Señor. Eso es la falsa Ça propaganda, c'est un faux programme, que en el propagande. mundo uno es mejor, no es verdad. Et dans le monde plus meilleur, non, c'est pas No vrai. es verdad. C'est pas vérité. No es verdad. C'est pas vérité. No es verdad. C'est pas vérité. No es verdad. C'est pas vérité. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Mais les frères, Ese joven hijo pródigo, eh bien, jeune homme, petit produit ça, él tuvo il oportunidad, était joué une opportunité. descendió muy Il profundo. descend très bas. Amén, hermanos. Él fue humillado por el Il a diablo humilié à cause du diable. terriblemente. Terriblement. Olía mal. Il était un mauvais sang. Tenía Il hambre. était un grand goût. Pasaba Il necesidad. était une nécessité. Alabanza al Señor. Pero la misericordia de Dios le alcanzó Le miséricorde de Dieu joué y avec. reflexionó Il réfléchit. y volvió en Il sí. réveille. Y él tuvo oportunidad. Il joue une opportunité. Otros no lo tendrán. L'autre, il n'a pas de gain. Por alabar al Señor. Y estos publicanos, Et public ça yo. aunque Même pecadores, si yo péché, gente menospreciada, monde méprisé yo. cuando se predicó la Les paroles palabra, à prêcher, yo reaccionaron, réactionné. contestaron Yo répond. y dijeron, maestro, ¿qué Yo haremos? dis, maître, qui ça pour nous faire? ¿Y qué le dice Juan? Et qui ça Jean dit? No exijáis más de lo que está ordenado. Pas exiger plus de ça qui est ordonné. No pides más. Pas demander plus. Si el impuesto son $100, Si l'impôt c'est $100, cobra $100. il va toucher $100. Ellos cobraban Il va 150, toucher $150, 180, 180. y 100 era para el gobierno Et il dit ça c'est pour le gouvernement. y 80 era para Et ellos. puis 80 c'est pour eux. Eran ladrones, Il était volé. Ils recibían salario, recevent un salaire. pero por encima de eso Mais sous tête ça, exigían más. il t'a exigé plus. Amén. Pero hoy día, Madame Angela, no sé si o no. Mais Alabanza je al dis, Señor. est-ce que c'est comme ça c'est moi? Alabanza a Jesús. Hoy día Je dis, la oficina de impuestos, a nosotros no le agrada esa oficina, pero son íntegros. je dis, yo intègre, nous intègre. Amén. ¿Están de acuerdo que son íntegros? Nous d'accord que nous intègre? Alabanza. Alabanza al Señor. Lucas 7, 28 al 30. Luc 7, verset 28 à 30. Alabanza al Señor. Alléluia. Hablando de los publicanos en el bautismo. Pendant qu'on parler des publicains yo, dans le baptême. En Lucas 7, 28 al 30, Luc 7, verset 28 à 30. dice la palabra del Señor. Parole du Seigneur a dit. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. M'a dit nous ça, dans tout le monde qui fait sur la terre, pas gen yon qui plus conséquent passer Jean-Baptiste. Mais monde qui plus petit dans pays côté bon Dieu, wa plus conséquent passer lui. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Tout peuple là ensemble a accepté contribution yo, tap tande li. Moun sa yo te reconnaître c'est bon Dieu qui gen raison, c'est pour ça yo te fait Jean-Baptiste baptiser yo. Amén. Cuando Jesús dijo esto, Les Jésus dit ça, que Jesús reconoció Jésus te reconnaît el bautismo de Juan, baptême Jean. amén, los publicanos Et publicain yo, se regocijaron yo réjoui porque ellos contestaron al llamado de Juan parce que te répondre dans appel Jean para ser bautizados. pour baptiser. Ellos fueron Yo bautizados te baptisé. en el bautismo de Et Juan. te baptême Jean. Pues allí se Et gozaron, bien là, yo te réjoui. son justificados Et je justifié. porque obedecieron la palabra del Parce Señor. que tu as obéi par le bon Dieu. Para el versículo 30 Verset dice: 30 là dit, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. mais pharisiens ak directeur la loi yo te refusé ça bon Dieu te voulait faire pour yo. C'est ça que fait yo pas quitter Jean baptisé yo. Pues los publicanos tenían mala reputación, Et bien publicain te une mauvaise réputation. pero cuando llegó la palabra, Maintenant que parole arrivé, ellos contestaron a la yo palabra, répondre parole là. Yo reaccionaron. réactionné. Alabanza al Señor. Amén, hermanos.
Cuando la palabra de Dios La sale parole bon Dieu sorti, y te habla, et puis il parle avec hay vous, que reaccionar. vous devez Hay réactionner. que decir, Señor, Vous amén. devez dire oui, Seigneur, amen. Conmigo estás hablando. C'est avec moi parler. Lo reconozco, Moi, Dios mío. reconnaître, bon Lo Dieu, moi. acepto. Moi, accepter. Eso es la fe. Ça, c'est la Y foi. cuando usted acepta esa Et palabra, là, cette parole, ça, esa palabra te puede parole, cambiar. ça va changer. Esa palabra te toca primeramente. Toucher au premier Usted pas. se siente Vous intranquilo. sentez tranquille. Usted se puede sentir Vous ofendido. sentez offensé. A veces la gente piensa, el pastor preparó un mensaje para Et là, mí. il y a des gens qui pensent, passer après son parole pour moi. Está usando el púlpito para darme con Il palabra. utilise là pour le faire avec parole là. Es la palabra de Dios que está Non, tocándote. c'est parole bon Dieu qui a touché. Y no estás conforme a la palabra de Si vous Dios. passez dans parole bon Dieu, Por eso te sientes así, vous aleluya. sentez comme ça. Y lo que tienes que hacer, Mais ça veut se faire. haz como los C'est publicanos. faire même Jean publicain. Reacciona. Réactionner. Di al Señor sí, Dis amén. oui Seigneur, amen. Y esa palabra te puede Parole cambiar. ça va changer. Jesús dijo, Jésus dit, yo no vine a juzgar a ustedes. moi pas venu pour me juger nous. La palabra te va a C'est juzgar. parole là pour le juger nous. La palabra que fue C'est predicada. parole là que tu prêchais. La palabra que oíste. Parole là que vous entendez. Esa palabra va a ser Parole ça pour le en ser contra de pour usted. nous-mêmes. Porque cuando estás delante del trono blanco, Parce que là on va devant trône blanc. dice, pero Señor, On va dire y Seigneur, vas a on va recordar le changer. la palabra de Dios Parole bon Dieu. que se te habló, Qui te parlait. que se te amonestó. Il te parlait, te licencié. Amén, hermanos. Que se te exhortó. Il te exhorté. La palabra de Dios es viva. Parole bon Dieu, il est vivant. Amén, hermano. Alabanza al Señor. Hay también esa parábola del fariseo y publicano. Il y Alabanza a al tout Señor. parabole pharisien yo avec publicain yo. O alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Yo creo que ese oficio era tan malo Moi que office ça était tellement pas de bon. que se escribió bastante de él en la palabra, Dans parole là écrit en pile de lui-même. usándolo Yo t'a utilisé lui para avergonzar a los fariseos. pour faire pharisien yo honte. Porque los fariseos, que supuestamente era gente de Dios, Mais pharisien soi-disant que peuple bon Dieu, moun bon Dieu, eran más malos que los publicanos. yo était plus mal que publicain yo. Y en Lucas 18, Dans Luc 18, amén, conocemos esa parábola, nous connaissons parabole ça. alabanza al Señor, donde dice Côté que il dit en el versículo 9, dans verset 9. a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jésus dit parabole ça pour moun qui te croit yo bon devant bon Dieu et puis yo t'a méprisé l'autre monde. Amén. Aquellos que confiaban en sí mismos. Pour moun qui te confié dans propre tête yo. Amén. Y menospreciaban a los Mais yo otros. t'a méprisé l'autre yo. Nosotros no somos así, amén, Nous hermanos. même nous pas comme ça. 10 dice, Disant dit, dos hombres des hommes subieron al templo a orar. monté dans le temple à la prière. Uno era quién? Yon de qui est? Fariseo. Pharisien. ¿Y quién eran los fariseos? Qui est pharisien te? Gente que supuestamente buscaba a Dios, Moun soi-disant qui t'a cherché bon Dieu. que esperaba a Dios. Qui t'a prêté tant de bon Dieu. Y el otro, Et l'autre là, publicano, yon percepteur contribution. que era ladrón, Qui te volé, pecador. pécheur. El fariseo puesto en pie. Et bien pharisien levé campé. Amén. Eso habla de orgullo. Ça parle de l'orgueil. No se humilla, Il pas descendre, no se arrodilla, il pas mettre à genoux. puesto en Mais pie. il campé. Amén, hermanos. Oraba consigo Il mismo a pris la prière comme ça. de esta manera. Il a pas prié comme ça pour peut-être lui. Dios, Bon Dieu, te doy gracias, m'a dit merci. porque no soy como los otros hombres, D'après moi pas volé, d'après moi pas volé. ladrones. Volé yo. No soy como esos injustos. Moi pas des viciés. No soy como esos adúlteros. Moi pas tant que yo même qui adultère. Ni aún como este publicano. Mais même lui-même tant que publicain. Usted ya está viendo ese fariseo parado ahí, alabanza del Señor. Alléluia. Usted ya está viendo Ou même tant pour ese fariseo ahí, pharisien ça là. ni como este publicano. Même aquí. tant que publicain ça yo. Alabanza del Señor. Dios, Bon Dieu, yo ayuno 2 veces a la semana. moi fais jeûne 2 fois par semaine. Doy diezmos de todo lo que gano. Moi bail la dîme de toute rentrée. Alabanza del Señor. ¿Son cosas buenas? C'est bon bagaille? Seguro. Oui. Hay que ayunar. Ou doit jeûner. Hay que Ou diezmar. doit bail la dîme. Pero la actitud no es correcta. Mais attitude là pas correct. Amén. Con una actitud así, Avec une attitude comme ça, no te ayuda con nada. il pas aider à rien. Con una actitud así, Une attitude comme ça, tu condición es igual el que no ayuna y el que no diezma. condition après te même avec monde qui pas fait jeûne ni pas qui pas bail la dîme là. El orgullo L'orgueil y ayuno y diezmar et jeûne la dîme, no te ayuda con nada. il pas aider à rien. El no ayunar, el no diezmar Pas bail jeûne, pas faire la dîme, pas bail la dîme. es igual C'est même genre que un fariseo orgulloso. avec un pharisien qui orgueilleux. Amén, hermanos.
Y dice allí, mas el publicano, Il dit, mais un percepteur publicain, estando lejos, il était bien loin. no se atrevió ni siquiera a acercarse al altar. Il n'est pas très rien pour même avancer devant l'autel là. No quería ni alzar los ojos al cielo. Il n'est pas même capable de lever gel pour regarder le ciel là. Tenía su cabeza así, Il est tête baissée comme ça. en señal de humildad, Dans un signe à côté de de humilier. reconocer. Il reconnaît. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, Il n'est pas même capable de lever gel pour regarder le ciel là. sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Sinon il t'a frappé l'estomac, il t'a dit, Dios, bon Dieu, sé propicio a mi pecador. gain pitié pour moi-même, pour péché mieux. Alabanza al Señor. Una actitud diferente, hermanos. Il y a une attitude qui est différente, frère. Alabanza al Señor. Jesús usando allí, Jésus a utilisé là, amén, el publicano, publicain, amén, para avergonzar pour faire honte, a los fariseos. pour faire pharisien honte. Con otra palabra, Parce que l'autre parole, hasta un hombre malo como ese publicano même un mauvais monde que publier ça, va delante de il est ustedes capable d'aller devant nous, porque reconoció, parce qu'il reconnaît, se arrepintió de sus il pecados. repentit des péchés. Tenemos también la parábola del Zaqueo, Nous avons tout parabole Zachéa. amén, que también era publicano, Lui-même tout qui était publicain, pero tenía deseo mais il a un désir de ver a pour Jesús. te voir Si Jésus. usted ve en el versículo 2, Si vous êtes dans verset 2, Zaqueo era la cabeza de la pandilla, amén, avanza el Señor. Jacques c'était chef, Jefe de los publicanos y rico. c'était chef en publicain, yo, Amén, la pandilla de los ladrones. et volé, yo. Alabanza al Et Señor. chef volé, yo. Pero deseaba ver a Jesús. Mais il a un désir, il a l'envie, ouais Jésus. Se ansiaba ver a Jesús. Il a l'envie dans quel boulot Jésus. Alabanza al Señor para siempre. Pues hermanos, Eh bien, frère, Samuel, tu pecado péché ou, en el cual nosotros estábamos dans ça que nous taillons, no es obstáculo para venir a Jesús. ce n'est pas un obstacle pour nous venir joindre Jésus. Es tu actitud. C'est attitude. Si crees o no. Si vous croyez, oui ou non. Si estás dispuesto a humillarte o Si vous no. êtes disponible pour descendre, oui ou non. Eso es lo importante. C'est ça qui est important. Porque no hay pecado que Dios no pueda eliminar. Parce que pas aucun péché, bon Dieu, pas qu'à éliminer. No hay pecado que Dios no puede limpiar. Pas qu'un péché, bon Dieu, pas qu'à nettoyer. Pero una cosa que Dios detesta Mais on va que bon Dieu déteste, es el orgullo. c'est l'orgueil. El orgullo te mata como L'orgueil cristiano. va tuer comme chrétien. El orgullo te lleva al mundo. Il va mener à aller avec nous dans le monde. Amén, hermanos. Satanás, Satan, lo que le destruyó, ça qui lui détruit, que Luzbel se convirtió en Satán, ça qui détruit, ça qui fait Lucifer venir tourner Satan, fue orgullo. c'est l'orgueil. Alabanza al Señor. Y Zaqueo quería ver a Jesús. Et bien, j'achète voulais voir Jésus. Pero Zaqueo era un hombre Mais j'achète un homme petit taille, muy chiquito, tout petit. muy bajo de estatura. Très écoute, un statut très bas. Zaqueo era de Bogotá, alabanza al Señor. J'achète de Bogotá. Bogotá, la gente es muy Bogotá, il y a un qui petit taille. o de Perú, alabanza O bien al de Señor. Perú. Amén, alabanza al Señor. Y no podía ver a Jesús. Il va capable voir Jésus. Amén. No diga a su esposa nada, amén. Y quería ver a Jesús. Il voulait voir Jésus. Alabanza al Señor, pero toda la gente era más alta. Parce que tout le monde est plus haut passé. Alabanza a Jesús y no podía ver. Il n'est pas capable de voir Jésus. Qui côté Entonces, eso no le dejó impedir Et bien, c'est parce que là, c'est empêché, pas un empêché, encuentro con pour te Cristo. faire une rencontre avec Jésus-Christ. No hay excusa para no tener un encuentro con Pas Dios. aucune excuse que pas capable de faire une rencontre avec bon Dieu. Amén. Él no podía ver Il va capable de voir. porque era bajo la estatura, Parce que tu as un petit taille, tu es un homme pero petit sí taille. podía correr. Mais tu es capable de courir. Y corrió. Et puis, il courir. Corrió hacia adelante. Il courir, aller devant. Pero si corre hacia Et adelante s'il courir, aller devant. y se para Et ahí, puis, il campe la là. gente es otra vez más alta que Mon él. yo encore toujours plus haut passé. Corrió para Il adelante courir, aller devant. y subió Et arriba. puis, il montait en l'air. Alabanza al Señor. Nada Rien. ni Y nadie persona me va a impedir Pas capable d'empêcher a recibir de pour Dios. recevoir de Dieu. Si tengo que correr, corro. Si vous voulez courir, Si courir. tengo que subir, Si vous voulez subo. monter, montez. Voy a tener ese encuentro con mi Moi, je vais Cristo. rencontrer ça avec Christ. Voy a tener ese encuentro con mi Moi, je vais rencontrer Jesús. ça avec Jésus-Christ. Alabanza al Señor. Moi, j'ai dit. Porque solo Él me puede salvar. Seulement lui capable de sauver. Porque solo Él me puede limpiar. Seulement lui capable de Porque solo nettoyer. Él me puede Seulement sanar. lui capable de guérir. Porque solo Él me puede Seulement llenar. lui capable de remplir. Alabanza al Señor. Y Él Et corrió puis il courit. y Il subió. montait. Y estaba en la vista del Et Señor. puis il était dans les yeux, bon Dieu. Y Dios lo Et puis vio. bon Dieu, well. Desde el momento que estaba Depuis le corriendo, moment qu'il a couru, ya Jesús sabía. Jésus que tu connais. Alguien que quiere Il y a un conocerme. monde qui voulait reconnaître moi. Alguien que quiere tener contacto Il y a un conmigo. monde qui voulait contact avec moi. Alguien que me está Il y a un buscando. monde qui t'a cherché. Tal vez él pensaba Peut-être pensé. que nadie le Et veía, personne pas toi. que nadie sabía que Personne ne existía. connaissait d'exister. Alabanza al Señor.
Pero Jesús vio su Mais Jésus dit, esfuerzo. ouais, j'ai folle là. Porque Jesús ve Et Jésus, todo. ouais, toute bagaille, Él está en todo lugar. tout côté. Al mismo tiempo. En même temps. Y él vio el interés de Il Zaqueo. était, ouais, intérêt, chassé. Y cuando llegó a este Il árbol, est arrivé sur pied bois. él dijo, Il Zaqueo, dit, chassé, bájate. descends. Hoy yo voy a estar en tu Je dis casa. à même près de la Hoy caille. yo voy a estar en tu Je dis à même casa. près de la caille. He visto tu corazón, Yo aleluya. veo. Un corazón humillado y Yon arrepentido. qui a qui humilié, qui est Dios parti. necesita para hacer su Donc, obra. c'est pour le faire travail, il y a. A su nombre. Ah non, mon Dieu. Los publicanos eran malos, Public, yo était mauvais, pas de bon. eran Yo ladrones, était volé. pero reconocían a Mais yo Jesús. te reconnaître Jésus. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Alléluia. Y llegamos a Mateo, Et nous arrivons dans Matthieu, el publicano. publicain. Él mismo se llama el publicano. Lui-même, même, il est publicain. No quiero olvidar de donde Dios me sacó. On ne va pas oublier que bon Dieu était. Dice Mateo, Bon Dieu, Matthieu dit. para estar agradecido a Dios. Pour dire bon Dieu merci. Amén, hermanos. Mateo llamado por Dios a ser apóstoles. Matthieu, bon Dieu, Apóstol. bon Dieu, relé pour dire apôtre. Amén. Se llamaba Mateo Leví, Il était relé Matthieu, Lévi, hijo de Alfeo. petit Alphée. Por eso se pensaba que es hermano de Santiago el Menor C'est también. vrai, ça dépensait qu'il était frère Jacques Minato, Amén. Y de Tadeo. de Thaddée. Dice ahí Il posiblemente est possiblement hermano del apóstol Santiago el frère, Menor. frère apôtre Jacques là, qui c'est en Minéa. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Vivió en Capernaum Il était vivant dans Capernaum, y era de Galilea. il était monde de Galilée. Fue publicano, cobrador de impuestos. C'était un publicain, monde qui t'a touché un peu. Mateo significa Matthieu voulait dire regalo de Dios. cadeau bon Dieu. Y él fue el escritor Il était un écrivain, del libro de Mateo. livre Matthieu. Amén, hermanos. Se dice Il dit, que predicó por casi 2 décadas, il prêchait presque pour des amén, a su propia gente. dans propre monde liyo. Alabanza al Señor. Glorificado sea el Señor. Y también predicó en Etiopía, en Persia, Macedonia y Siria. Et aussi, il prêchait dans Éthiopie, Macédoine et Syrie. Amén. La tradición dice, Tradition dit, amén, que murió como mártir en Etiopía. il mourit à cause peuple bon Dieu yo, dans Éthiopie. Otros dicen que murió una muerte natural. Et Alabanza l'autre al monde dit, Señor. il mourit un mort naturel. Glorificado sea el Señor. Amén, hermanos. Mateo Matthieu, o Leví. ou bien Lévi, Amén. Que también era de Galilea. et lui-même, tout était monde Galilée. Alabanza a Jesús. Cristo viva. Adora a tu Dios. Jésus vivant, adoré bon Dieu là. Amén. Era costumbre en esos tiempos. C'était coutume dans le temps ça yo. Amén. En esa época de edad que los hombres tuvieron más que un nombre. Et dans l'époque ça yo, yon garçon qui a gagné plus que un nom. Tal vez Jesús le dio este nombre de Leví, no lo sabemos. Peut-être Jésus a bali, Jésus bali non, Lévi on pas connaître. Amén, hermanos. Y ya hemos dicho que tal vez Santiago el Menor era hermano de Mateo. Et nous déjà dit que Jacques Minéa c'était frère Matthieu. Amén. Lo único que se sabe de Mateo era que era recaudador de impuestos. Et ça que nous connaissons, uniquement ça que nous connaissons, que Matthieu c'était un homme qui a touché impôt. Alabanza al Señor. Amén. Era gente empleada por el gobierno C'était un homme qui était employé dans le gouvernement, que cobraba el impuesto para el gobierno. qui a touché impôt pour le gouvernement. Alabanza a Jesús. De todas las naciones del mundo, Dans toute nation dans le monde, dicen que los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. je dis que les juifs c'est monde qui pire haï dans le monde qui a touché impôt yo. Para el judío, Pour juifs yo, el judío entregado, el judío devoto, juifs yo pour remettre, Dios era el único a quien uno tenía que dar tributos e impuestos. bon Dieu c'était celle qui va remettre ou bien bali impôt. Amén. Hoy día Et je ne dis pas, es contrario, ¿no? le contraire. La gente paga sus impuestos, pero no paga sus diezmos. Mon yo paye impôt, mais yo pas paye dîme. Pero los judíos en aquel Mais entonces, juifs yo dans l'époque ça yo, amén, no querían pagar impuestos porque dicen que no tenían que dar impuestos al gobierno, pero solamente a Dios hay que ofrendar. yo y pas voulu diezmar. payer impôt parce que yo pas payer impôt dans le gouvernement, mais seulement bon Dieu yo gen pour payer impôt. Por eso no gustaban a los cobradores de impuestos. Si vous savez pas très bien monde qui a touché impôt yo. Amén. Alabanza a Jesús.
pagar esos impuestos a cualquier otra persona, payer impôt dans n'importe monde, ellos lo veían como faltar a los derechos de Dios. yo même yo ouais ça t'a coup manque droit bon Dieu. Amén. Hoy día gente toma su diezmo y le manda para otra persona. Eso no es de Dios. Je ne dis à yo prendre 10 ans pour l'autre monde bagarre comme ça passe dans bon Dieu. Pero aquel tiempo era al revés. Los judíos odiaban eso. Mais dans l'époque passée, c'était le contraire, juif étaient raïs ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Y los cobradores de impuestos Et mon qui a touché impôt, era gente no amada. c'était mon qui pas de remet. Porque eran injustos, C'était injuste, yo eran ladrones. te volé. Alabanza al Señor. Oro para alabar al Señor. Eran considerados como criminales. Yo te considéré comme criminel yo. Alabanza a Jesús. En los tiempos del Nuevo Testamento, como hemos visto, Et t'as connu ouais dans époque ça comme quand t'as connu Nouveau Testament, eran puestos en el mismo nivel que las prostitutas, los gentiles y pecadores. c'était position dans même genre en prostituée yo et bien péché yo. Alabanza al Señor para siempre. Y Mateo era un publicano. Matthieu c'était un publicain. Aún así, Jesús eligió a Mateo. Comme ça même Jésus lui élit ou bien lui choisi Matthieu. Jesús llamó a un hombre que todos los hombres lo odiaban. Jésus relé un homme côté que tout le monde qui était raïl. Aún así, Jesús llamó a un publicano Comme ça même bon Dieu relé dans un publicain a ser un apóstol. pour le faire apôtre. Jesús tenía escojo. Jésus te gain choix. Amén. Sabemos que 70 él mandó a predicar la palabra, Nous connaissons 70, il voyait al prêcher parole là. pero él escogió Mateo. Mais il choisit Matthieu. Alabanza al Señor. Amén. Tal vez él tenía un potencial. No sé qué Cristo vio en él. Peut-être il était un potentiel, mais par contre que Jésus qui était ouais dans lui-même. Amén. Mateo fue diferente que los otros apóstoles. Matthieu était différent entre l'autre apôtre. Los otros eran pescadores L'autre était pêcher poisson. y él no era pescador. Lui-même il pas pêcher poisson. Amén. Él podía Il escribir. est capable d'écrire. Y el primero que escribió el Le Evangelio, premier monde qui écrit l'évangile, el Evangelio de Mateo, l'évangile Matthieu, para presentarlo al pour mundo. présenter dans le monde. Amén. En el idioma hebreo él lo escribió. Dans la langue hébreu, ça t'est écrit. Alabanza al Señor. Para alabar al Señor. Pour capable de louer le Seigneur. Amén. En ese tiempo, Eh bien dans l'époque ça, tal vez uno podría pensar, peut-être on capable penser, era c'était imposible impossible reformar, cambiar a Mateo. pour changer, réformer Matthieu. Pero para Dios todas las cosas son Mais posibles. pour bon Dieu, toute bagaille est possible. Que de un ladrón publicano, Ils ont volé publicain, Dios hizo un bon apóstol Dieu fait le vignon y apôtre que escribió ese precioso evangelio de Mateo. qui écrit le précieux en Matthieu ça. Amén. Él fue un misionero de la palabra de Dios. Il était un missionnaire parole bon Dieu. Amén. Alabanza a Jesús. El símbolo apostólico de Mateo. Un symbole Matthieu, des Amén. El símbolo apostólico de Mateo symboles apostoliques Matthieu, era 3 bolsas de dinero. c'était trois bouts de sac d'argent. ¿Por qué creen ustedes eso? Aleluya. Los cuales recuerdan que él fue cobrador de impuestos antes que Jesús lo llamara. Et ça, c'est quoi que devine songer qu'il était qu'on touché un peu avant Jésus relève. Amén. Él fue llamado por Cristo. C'est Jésus-Christ qui te relève. Eso está muy claro en la palabra de Dios, Ça très clair dans la parole bon Dieu. en los diferentes evangelios. Dans différents l'évangile. Amén. En Mateo, en Lucas, Matthieu, Luc, en Marcos, dans Marc, se puede ver vous capable voir que Mateo fue un apóstol. que Matthieu était un apôtre. Alabanza al Señor. Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu là. Cristo vive. ¿Y dónde Jesús encontró a Mateo? Et quand Jésus rencontré Matthieu, Alabanza a Jesús. Amén. Jesús encontró a Mateo Jésus rencontré Matthieu, sentado al banco de los tributos. chita sous banc de tribu. Amén. Ejercitando su oficio. Il a exécuté ou bien exercé office. Y de ahí Dios le llamó al ministerio. Depuis là, bon Dieu relève pour ministère. Mateo 9:9 dice, Matthieu 9:9 dit, pasando Jesús de allí, Jésus a passé là, vio a un hombre llamado Mateo, il voyait un homme qui est Matthieu, que estaba sentado al banco de los tributos. qui était chita sur un banc, qui a touché un pot. Amén, de los tributos públicos para cobrar impuestos. Pour te toucher un pot. Y le dijo, Et puis il dit, sígueme. suive-moi. Y se levantó Et puis Matthieu levé, y le siguió. il suit Jésus. Mateo no dudó ni un momento. Matthieu, aucun moment, il n'a pas douté. Amén, Jesús estaba pasando. Jésus a passé, Allí estaba sentado Mateo. et là, Matthieu était chita. Alabanza a Jesús.
cobrando Il impuestos. t'a touché impôt. No sé si tal vez él llamó a Jesús para robar a Jesús, Nous aleluya. pas connaître si c'était Jésus pour te voler Jésus. No creo eso. Moi pas quoi ça. Creo que él había escuchado de Jesús. Moi quoi il t'entendait parler de Jésus. Creo que él sabía quién era Jesús. Moi quoi il te connaît qui monde Jésus t'est. Creo que en su corazón él decía, Moi quoi dans quelle il te dit si este hombre me llamare, et sinon ça arrêter moi, yo le seguiré. m'a suivre lui. No puede ser de otra Parce manera que c'est une autre façon que Jesús pasando que Jésus t'a passé, le dijo, Mateo, il dit Mathieu, sígueme. suive-moi. Él se levantó inmediatamente. Immédiatement levé. Así somos nosotros, ¿o no? C'est comme ça nous et tout. Oui ou Cuando non? Dios nos pide algo, Là que bon demande nos bagailles, cuando Dios nos pide dejar una cosa, là que bon demande nous quitter nos bagailles, inmediatamente obedecemos. immédiatement nous obéit. Mateo inmediatamente se levantó, Mathieu immédiatement levé, dejó su banco, il quitter ban là, dejó su il dinero quitter l'argent là. y siguió a Et puis il Jesús. suit Jésus. Amén, hermanos. Él apreció el llamado de Dios más grande que su trabajo que tenía. Il était apprécié, appelle Jésus à plus grand, plus gros que le travail qu'il gagné. Y se levantó Il levé y siguió a Jesús. et puis il suit Jésus. Y vamos terminando en esta Nous noche. allons terminer à soir. Alabanza al Señor. Vamos a ver unos textos Nous allons lire quelques versets. y aquí vamos a terminar. C'est Amén. là nous allons terminer Con el apóstol Mateo. avec apôtre Matthieu. En Lucas 5, 27 Dans Luc 5, verset 27, dice así. il dit comme ça. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, Matthieu 5, 27. sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Après ça, Jésus sorti, il voyait un percepteur de contribution, il était relé Lévi, il était chita devant bureau travail li. Jésus dit comme ça, suive-moi. Amén. En Lucas, Dans Luc, igual en Marcos, même Jean avec Marc, se le llama Leví. il relé Lévi. Amén. En el 28 dice, 28 a dit, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lévi a Nick levé, il quitté toute bagaille, il suivre Jésus. Amén. Eso lo que él tenía C'est ça, il était gagné, no era de más valor para él. il pas bien plus valeur pour lui-même. Él consideró Il considérait el llamado de Jesús, appel Jésus, que era un llamado a salvación, c'est un appel délivrance. que era un llamado a seguir a Jesús, C'est un appel suivre Jésus, más grande, plus grand, más plus importante important que lo que tenía. que ça le gagné. Se levantó, Il levé, dejó todo. il quitté tout ça le gagné. Jesús llamó uno, Jésus il est youn, él dijo, permíteme il dit primeramente quitter ma avant, enterrar a mi familia. à l'enterrer famille moi. Pero Mateo no, Mais Matthieu non, el publicano no, publicain non. se levantó inmediatamente, Immédiatement levé, dejándolo todo. il quitté tout ça le En gagné. Marcos 2:14 también dice, Dans Marc 2, 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Marc 2. Amén. Amen. En tant que Jésus t'a passé comme ça, il ouais Lévi, petit Alphéa, chita dans bureau contribution, hein, Jésus dit lui, suive-moi. Y mira lo que dice Marcos 2:15, hermanos. Regardez qui ça dit dans verset 15 là. Alabanza al Señor. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, Peter, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, Peter Jésus t'a mangé la caille Lévi, ¿en casa de quién, hermanos? la caille qui moun? De Leví, de Mateo. Matthieu, Lévi. Jesús fue a su casa, Jésus allé la caille. fue a casa de Zaqueo, Là la caille Jassé, que era publicano, qui était publicain, fue a casa de Mateo la caille también, Matthieu tout, que era qui publicano. était publicain, Porque Jesús parce que Jésus, buscaba a los il a pecadores. cherché péché yo. Amén, hermanos. Y muchos, mira lo que dice aquí, y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús, sus discípulos. Te gen en pile l'autre percepteur contribution ak moun qui fait ça qui mal qui t'a suivre Jésus. ¿Por qué usted cree que hay muchos publicanos? Pour qui ça vous croyez que te gen en pile publicain? Porque los amigos de Mateo eran publicanos. Parce que les amis Matthieu c'était publicain. ¿Y por qué estaban ahí? Pour qui ça était là? Porque Mateo los invitó. Parce que Matthieu était invité. Yo. Mateo estaba tan contento Matthieu était tellement de content, no llamar a todos sus amigos publicanos il relait tous les amis publicains yo, para venir. pour venir. Jesús está en la casa, Parce que mon Dieu entre la él va caille a moi. compartir mesa Il conmigo. va partager table ensemble avec Y moi. llenó la casa de publicanos y Et pecadores. puis il pleut caille avec publicains et pécheurs. Amén, alabanza al Señor. Porque había muchos que le habían seguido. Parce que te gen en pile monde qui t'a suivre. Y los, versículo 16, Verset 16 là. y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, Et quelques directeurs la loi qui te fait partie bande pharisien yo, ouais Jésus t'a mangé ak percepteur contribution yo. dijeron a los discípulos, Yo dis disciples yo, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos
y pecadores. Pour qui ça l'a mangé après cette contribution ensemble avec monde qui a fait ça qui mal yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Un corazón verdaderamente arrepentido Yon qui vraiment repenti. y que fue a invitar a sus otros L'a colegas. invité l'autre collègue li yo. Amén. El pueblo sintió alivio en ese tiempo Dans l'époque ça peuple a senti un soulagement porque muchos de los publicanos se entregaron al parce Señor qu'en pile public intérêt mettre dans mes seigneurs. y no cobraban más. Yo pas toucher encore plus. De repente ahora cuando van a pagar el impuesto, Sans attendre que vous payer import tienen que pagar un suma et de se payer en quantité très bas. más abajo. Plus bas. ¿Qué pasó? Qui s'est passé? Es que los publicanos se convirtieron al Señor. C'est parce que le public est converti dans le Seigneur. El apóstol Mateo, podemos estar de pie en esta Apôtre noche. Matthieu, on nous lève camper à soir. Mateo el publicano, Matthieu publicain, un hombre que sirvió a Dios il y a un homme qui te servi bon Dieu, y predicó por décadas a su propio pueblo. qui prêchait en pile dans le propre peuple là. Y salió para otro lugar Et también, puis il est sorti pour l'autre côté autour. donde murió Quand il mourit, como mártir para el Señor. tant que yon dans monde qui a servi Seigneur pour Seigneur. De Dios gracias en esta noche, Dis hermano. Seigneur merci à soir. Dele gracias, alabanza al Señor. Dis merci. Glorificaros en Jesús. Dele gracias. Dis mon Dieu merci. En el océano del Espíritu, y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo navegaré en el océano del Espíritu, y ahí adoraré al Dios que me amó. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Dele gracias en esta noche. Gracias, Padre. Dis bon Dieu merci à soir. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias por tu palabra, Dios Merci mío. pour Dele parole, bon Dieu. gracias. Dis merci. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Te adoro, te alabo, Nous Dios adorons, mío. nous louons, bon Dieu. Oh Jehová, bendice este tu pueblo. Bénis Père pour bon Dieu. Guarda este tu pueblo, Dios Qui mío. veut Père pour bon Dieu. Oh Jehová, que tu rostro resplandezca sobre este pueblo. Que figure éclairée sur peuple ça. Y tu misericordia, Dios mío. Miséricorde bon Dieu. Padre, levanta tu rostro sobre este pueblo. Voyez figure sur peuple ça. Y que nosotros podemos tener paz, paz de lo alto, Dios Qui est mío. content dans l'âme, nous bon Dieu. Oh Jehová, en el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Gracias por Seigneur. tu palabra, Dios Merci mío. pour parole. Gracias, Dios mío, Jehová, Merci bon Dieu. por tu enseñanza, Señor. Merci Oh, que bon esta Dieu. palabra tenga lugar en nuestros corazones. Parole ça place dans le cœur, nous. Oh Dios, ayúdanos Aidez-nous bon Dieu. a obedecer Pour nous obéir. como esos apóstoles, Dios mío. Pour apporter ça, yo, Cuando bon Dieu. usted los llamó, Les qui ont relé. ellos inmediatamente obedecieron, Immédiatement, yo obéi. contestaron tu Yo llamado. réponds à l'appel. Oh Padre, trata con tu iglesia. Papa, traiter avec l'église. Hermano, si Dios te pide algo, si Dios te pide Si algo, bon Dieu m'a donné un bagaille, conteste inmediatamente. répondez immédiatement. Reacciona, Réactionnez. reacciona. Réactionnez. Haz como esos Fais même apóstoles. genre avec apôtre ça. Se levantaron inmediatamente, Immédiatement, yo levé. dejaron sus redes. Yo quitté nation. Mateo dejó su trabajo, Il m'a dit, il quitté le travail. su banco de tributos. Il quitté banque de contribution là. Saqueo devolvió lo que él robó a la gente, J'ai essayé de retourner bail à quoi ça te vole les moun yo. porque para ellos Parce que pour eux la même, salvación era más grande
grande. Délivrance des plus gros. Reacciona cuando Dios te habla. Réactionnez que bon Dieu relève. Levántate. Levez. Reacciona. Réactionnez. No sigues en ese proceso. Pas que tu ne procès ça. El diablo te va a Le destruir. diable va le détruire. Si una vez Él te halla en sus manos, en Une sus brazos, fois qu'elle déjà gagné en main, Él no il te va a ne soltar. peut qui doit aller. No te va a Il ne soltar. peut qui doit Va a aller. hacer su instrucción. Ou après dans l'instruction. Alabanza al Señor. Adora a Dios, À iglesia. remonter l'église. Di al Señor, heme aquí, Señor. Seigneur, mets-moi là, Seigneur. Yo voy a obedecer. Je vais l'obéir. Yo voy a contestar a Je tu vais llamado. répondre à l'appel. Y tu rostro se va a resplandecer sobre mi Et vida. figure va éclairer sur la vie. Tú vas a tener paz y misericordia conmigo, Dios. Vous allez la paix et miséricorde pour Señor, en vous. esta noche, Il dit, bon Dieu, à que tu soya. rostro resplandezca sobre mi Et vida. figure éclairée sur la vie. Aquí estoy Mets-moi là. para hacer tu Pour voluntad. faire volonté. Hablo con tu Dios en esta Parlez noche. avec bon Dieu la soya. Alabanza, Jesús. Vamos a orar en esta noche. On va prier à soya. Para nuestro hermano Loren, alabanza, Jesús. Pour frère nous, Laurent. Y para nuestra hermana Marilu, aleluya. Pour c'est Marie-Laude. Puede pasar adelante, vamos a orar por ellos. Vous Adora a tu passez devant. Dios. Passez devant. Glorificaros sea Jesús. Nuestra hermana Marilu sale el domingo para un viaje a Curazao, alabanza al Señor. Et c'est Marie-Laude, il est pour sortir dimanche pour un voyage. Y va a quedar una semana, bendito sea el On Señor. a prêté une semaine. Y nuestro hermano Loren pide oración. Et frère nous, Laurent, Tiene dolor de espalda, alabanza a il vient Jesús. douleur dans le dos. Levanta tus manos, iglesia. Vamos a orar Levez-nous por à estas vidas. l'église. Oh Jehová, tú eres grande, tú eres precioso. Mi alma te alaba, Dios mío, Jehová. Mira a tu hija, Dios mío, Mariluz, Señor, Dios mío. Cuando sale mañana, Dios que Jehová de gloria, Señor. Ya domingo, Dios mío. Va corsou. Oh Jehová de gloria, me te rogamos del nombre de Jesús. Para guardar, para cuidar, Dios mío, Jehová. De viaje aquí, Dios mío, Jehová. Del nombre de Jesús, oh Dios mío. Guarde de tu peligro, Señor. Guarde de tu tentación, Jehová. Cubría como sangre, oh Dios mío. Oh Jehová de gloria, con tu ambiente sano. Den cual, Señor Dios, que pueda asistir allí, Jehová de gloria. Del nombre de Jesús, me te rogaba y ve cubón. Y trece cubón back, Dios mío, Jehová. Oh, del nombre de Jesús, Dios. Demos llagan, Dios mío, Jehová. De insanidad, oh Dios mío, Jehová. Y conforme a tu palabra, Dios mío, me te gusta mi man. Del nombre de Jesús. Y me declaré vida aquí sano. Tu palabra te dice, ven enfermo, no lo gusta más, no lo va a sanar. Del nombre de Jesús. Dolor, la los. De llagan de Cristo Jesús. De reclamar sanidad. Los. Vamos de llagan de Cristo Jesús. Tu dolor también. Ahora aquí, en nombre de Jesús. Señor, conforme a tu palabra, nos estamos man, Jehová. O sea, señala que los seguimos. De declarar sanidad ahora aquí. De llagan de Cristo Jesús. Alabanza a Jesús. A su nombre, gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Haz tu obra total y completa en esta vida, Dios mío. Gracias que tú lo sanaste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, oh Dios, que tus hijos se van a acostar en paz y asimismo dormirán. Reprendo en esta noche todo insomnio en el nombre de Jesús. Alabanza al Señor. En el nombre de Jesús. Todo lo que causa este insomnio, aleluya, abandona el cuerpo ahora. En el nombre de Jesús. Por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, tu hija en esta noche se irá a dormir en paz. Asimismo dormirá también Jehová. Y nos testificará de esto, Jehová. En el nombre de Cristo. Se levanta cuando tú le toques al Espíritu Santo para ahorrar, para buscar tu gloria. Llénala tu poder, Dios mío, de tu Espíritu Santo. Tu unción, oh Jehová, te ruego, desciende sobre esta vida.
el nombre de Jesús. Toda fortaleza cae ahora. Y su cuerpo queda libre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dios bendicionado, tú eres un ángel de sintonizarnos, Dios mío. Eso que nos escuchanos, Jehová, los que nos están sintonizando, Padre. Mandamos desde aquí tu palabra de poder, de unción, Dios mío. Bendice desde tu iglesia, Jehová de gloria. En el nombre de Jesús, Dios mío. Oh, que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas. Guarde tu pueblo, Dios. Que tu paz descienda sobre cada vida, cada hogar, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.